ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nyuma y'ibyumweru bibiri gusa nemejwe n'inteko nshingamategeko nahise nerekeza i Goma mu rugendo rwanjye rwa mbere nka minisitiri w'intebe. Ubutaka bwegeranye ndetse n'amaso yanjye yabonye byinshi mu rusaku rw'icyizere cyari ikibatsi mu mutima. Nahise nsobanukirwa ibijyanye n'ibiri kubera hafi aho. Uwo munsi urugendo rwanjye rwa mbere ntirwari urugendo gusa, rwari indahiro icecetse, indahiro yo kugendana n'abaturage b'abanyekongo. Intari imbere yabo ahubwo ndi kumwe nabo, bityo bikaba intangiriro y'imiyoborere yegereye abaturage. Niyemeza ishyaka rito ryo rishya ryo kwita ku baturage bo mu ntara y'igihugu. Uyu munsi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu rwego rw'uyu munsi wo kwibuka, guha icyubahiro, ukwihangana, ukwihagaraho n'urukundo rukomeye rwo gukunda ubumwe bw'igihugu ku bavandimwe banjye b'abanyekongo, ku rubyiruko rw'ejo hazaza h'igihugu, indahiro yanjye icecetse iracyahari. Banyacyubahiro badepite, basenateri, banyacyubahiro bagize guverinoma, banyacyubahiro bayobozi, intumwa za diplomasi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga, banyacyubahiro bagize ibijyanye na kaminuza, banyacyubahiro bagize societe civile, bashyitsi bacu b'ingeri zitandukanye, madamu nawe mwamwe bwana rubyiruko, bavandimwe ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muhagarariye abanyeshuri b'ibigo ndetse n'abahagarariye Académie des Bureaux Arti, n'umbyiyumvo byimbitse mvuga uyu munsi wo kwibuka so kongera kubyutsa ububabare kubera abo baturage bacu bambuwe ubuzima mu buryo buteye agahinda, mu nkambi z'impunzi, mu bitaro, mu ngo zabo no mu mirima yabo. Uyu munsi turibuka ubuzima bwahagaze bitunguranye. Imiryango yasigaye ifite ibikomere bihoraho, n'igihugu cyahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane mu mateka yacyo vuba. Kwibuka so gushyira indabyo ku rwibutso gusa, ni igikorwa cyo gukomeza kubaka indahemuka ku bapfuye. Ni icyemezo gishya cyo kwanga intambara cyangwa ubugizi bwa nabi bizaba bisanzwe ku butaka bw'igihugu. Kwibuka bigira agaciro iyo bigumye kubaka ibisabwa bikomeye hashingiwe ku nshingano kandi kubireba ejo hazaza. Uyu munsi wo kwibuka ni umurongo w'amateka maremare, uhurirana n'igitambo cy'ababohowe n'ubwigenge. Igihugu cyacu cyahaye icyubahiro mu ntangiriro z'uku kwezi, ejo hasije n'uyu munsi ni igihamya cy'iki cyubahiro tubagomba. Ni ukwihangana kugendanwa, ni ubushake bumwe bwo gukomeza kuba ba nyiri igihugu. Kwibuka abahowe ubwigenge bituma dusobanukirwa neza kwibuka abazize intambara y'ubu, kandi bikibutsa ko ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwubakiwe ku bizagerwaho mu butwari bwo gukunda igihugu. Uyu munsi kandi no gushimira abo bose bagize uruhare kandi bagikomeje ku rwego rw'isi n'urw'igihugu urugendo ruganisha ku mahoro. Intambara igihugu cyacu kirimo si impanuka, ni umusaruro w'igenamigambi ryatekerejwe kandi rikanategurwa, rwakozwe n'u Rwanda n'abarushyigikiye rugamije kwigarurira igice cy'ubutaka bwacu no gukomeza igikorwa cyo gusahura. Iyi ntambara igamije ubutaka n'umutungo buri munsi yabwo, ariko by'umwihariko igamije ubuzima bw'abantu, imiryango, imibereho rusange y'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo intwaro, ntabwo ibisasu, ntabwo igerageza ryo gutegeka binyuze mu bugizi bwa nabi bizashobora gusenya imbaraga nyazo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nazo bumwe bw'igihugu. Mu guhangana n'iki kigeragezo, abaturage bacu ntibacike intege. Iyi myitwarire yo kwihagararaho iragaragaza uburyo bwinshi, irarangwa n'umukuru w'igihugu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikorana ubutwari, ikinyabupfura mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kurengera ubusugire bw'abasivili bamaze igihe kinini mu kababaro. Irangwa kandi na guverinoma n'abadiplomate bacu mu bigo by'akarere, iby'isi ndetse no mu bihugu by'imbere, abaharanira ukuri kw'ibibera ndetse n'abarinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburenganzira bw'abaturage mu kubaho mu mahoro ku butaka bwabo.
irangwa kandi n'abagore n'abagabo bose mu miji, mu byaro, mu miryango no mu midugudu bangira gukundwa, bahagarara bashikamye, baba bafite intwaro cyangwa se batanabifite, gukomeza kuba indahemuka kuri repubulika mu guha icyubahiro abacu twabuze. Twemeza byimazeyo ubushake bwacu bwo gukomeza guhagarara nk'uko twari tubeze mu minsi ya mbere y'intambara, duharanira kurengera igihugu cyacu. Iri ryiyemeza rishingiye ku mirongo ihoraho na nyakubahwa yashyizweho na nyakubahwa perezida, umukuru w'igihugu n'umugaba w'ikirenga w'ingabo uyoboye igihugu muri iki kigeragezo cy'amateka, afite ubutwari n'inshingano. Mu ntambara twashyizweho kwishyira hamwe ni ngombwa kuri bose, kugaragarira ku rugamba rwa gisirikare, urwa diplomasi, urw'ubutabera, urw'ubukungu n'urw'itangazamakuru. Ni inshingano z'igihugu cyacu cyose, kuko ubuzima bwose bwaratakaye, urugo rwose rwarimuwe, ejo hazaza hose hahuye n'akaga. Bisaba leta gusohoza inshingano ya nyayo yayo y'ibanze yo kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Ndashimira by'umwihariko abanyekongo bose aho bari hose ku isi bitabiriye ubukangurambaga Congrès Terema, abahanzi, abakinnyi, abanyamakuru, intiti n'abaturage bose aho bari hose ku isi bashyize hamwe ijwi ryabo ryo kurengera repubulika, kwamagana igitero cyo kwerekana urukundo rwabo ku busugire bw'igihugu. Iyi myitwarire iboneye ni inkingi y'intsinzi yacu, niyemeza rusange ryo kurinda hejuru y'amacakubiri yose ikintu cyose cy'agaciro kurusha ibindi bihugu mu guhura n'abaturage mu ntara zitandukanye. Naboneyeho ubwenge bumwe n'imbaraga z'umutima zimwe. Nabonye abaturage bagowe ariko banze ubwoba n'amacakubiri, bahagaze bashikamye mu mutuzo n'icyubahiro gihesha agaciro repubulika. Icyo twiyemeje ntikigarukira ku gucecekesha intwaro, tugamije ko ubutabera bugerwaho, ubutabera ku rupfu, ubutabera ku bimuwe, ubutabera ku buzima bwose bwahungabanyijwe n'iyi ntambara. Amahoro arambye ashoboka gusa hashingiye ku kuri, ku nshingano no kwanga kudahana abakoze ibyaha. Intambwe zikomeye zaratewe, zirimo kwemezwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 kw'amasezerano yavuye mu biganiro bya Washington byashyizeho umurongo uhamye ugana ku mahoro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyemeza kubahiriza ibyo yiyemeje mu cyubahiro cy'amategeko, ubusugire n'icyubahiro cy'abazize intambara. Kwibuka uyu munsi si uguhanga amaso mu bihe byashize, ni ugukomeza kuba maso. Ni igisabwa gikomeye, ni uguhamagarira buri wese kudacogora no kudaha intambara nk'ibisanzwe, no kudatandukanya kurengera igihugu no kurengera ubuzima bw'abantu. Uyu munsi wo kwibuka turawugereranya n'uburemere bw'imibabaro, ariko unagaragaza ubutwari n'ubumwe bw'igihugu. Kwibuka ni igikorwa cya politike mu busobanuro bwacyo bwiza, kuko gishyira leta n'igihugu mu nshingano rusange. Guverinoma irongera gushimangira iyemeza ryayo ryo kurengera ubusugire bw'igihugu, gushyigikira ingabo, kurinda abaturage bose nta kuvangura, kurwanya kudahana no gukorera amahoro arambye ashingiye ku cyubahiro cy'ikiremwa muntu. Mu gusoza ndahamagarira buri wese gufata umwanya wo gutekereza no kwibuka. Twubahe abapfuye, duhumurize imiryango yabo, duhindure kwibuka ku bwitonzi, yemeza n'ubudahemuka n'indangagaciro za repubulika. Kwibuka ni ukwanga kwibagirwa, gutuza no kwanga kutitaho, ni ugusingiza, ni ukwihangana, ni ukwiyumanganya n'ubumwe bw'igihugu. Tugume twunze ubumwe mu kwibuka, twemeze ko imbere y'intambara igihugu cyacu kiguma gihagaze, kiza amateka yacyo, kigira icyerekezo kandi giharanira kurinda ejo hazaza hacyo. Kongoreze Terema Zalikoma ya Mabele, Imana ibaha umugisha. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabakunda cyane, murakoze. Ubu ni ubutumwa bwa Madame Minisitiri w'Intebe yavugiye mu gikorwa cyo kwibuka
ku nshuro ya mbere ibijyanye n'ibyabereye i Goma by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Minisitiri w'Intebe wagaragaje ibijyanye n'ibidasanzwe Madame Therese Kwayikwamba Wagner. Uyu rero nawe yagiye agarukaho cyane, ariko kuri ubu Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa we akomeje kugenda agaragaza ibijyanye n'urugendo rwo kwibuka. Havuzwe amagambo akomeye, ariko ibi byose biri kwa kugiye mu gihe ku mirongo imbere y'urugamba ho amakuru dufite arajya ngaya. Abasirikare b'Abarundi bikavuga yuko kandi bishobora no kuba ahantu hakazanwa n'abacancuro. Kugeza ubu tuvugane iyo mirongo se yahagaze, ntabwo bakiri kugenda, bihagaze gute? Situation actuelle ni iyihe kugeza ubu? Situation hari ni abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bazanwa ku munsi ugenda uzahaza undi, urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare RM23 na Fardc, ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice? Kuko twirwane yarashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje M23. Wowe biri kuri tere ni ibihe? Urutongo ry'abari ku ruhande rwa 23 muri pozisiyo baherereyemo barazana abasirikare, ndetse kandi amerede twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdnb, urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego, ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'umusozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe. Ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangane rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu ku birebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyangwa se hongere hagire igikorwa, byaba bihagaze gute ku birebana na bariya bacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo imbere y'urugamba bahagaze gute, bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane ibice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Ruvira cyane, mu misozi ya za Kazinjira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'abandakabota, ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari gusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Yana gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa Abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma emerede twirwaneho ndetse na 23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc, imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma 23, urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye, nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa emerede twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. Urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo, hano hafi y'imisozi yegereye za Poezero, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa emerede twirwaneho ndetse na 23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane, batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Poezero. Yego, naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu
mu misozi minembwe uri gusanga wenda nko mu misozi yegira za Kakuku, misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego. Cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. Yego. No ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu no misozi yegere ahitwa za Mbashiro Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye 23 bari kugenda bazarwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanda abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakombo na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara, nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa Rutashinari 5 bava muri pozisiyo za Makombora aberekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukambi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utiyagiwe Makunji, kuko bafite ubwoba bukomeye muri 23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego. Naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda wa Rutashinari 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiployize mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda, bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego. Naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kuhavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro Abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDLR zimaze iminsi zitorezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakwimira byerekezo byegereza Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika kugira ngo n'ubundi aberekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Kugeza ubu kubirebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibi ngibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, kongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23.
yego Aimable, reka noneho tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kuhavugwaho. Bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwaikare, kuko niho hantu navuga yuko situation ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situation ziki? Situation mbi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa mama ko gatatu, hari ibice bahagazemo barinze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyibitekere, Busurungi no ndetse zegere za Kirambo, ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegera ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda w'Itegeko Sunani 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazarendo n'aba FDLR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati mama ko ikomeje kugenda yihinzamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari karenda mirwano waka Kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zicibino. Iyo deployment iri kuba ni yo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation, cyangwa niyo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo byose babihuriremo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo cy'imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Astra Vista.